Kubor nakaslem jong Udongsan Hima. MLA Kamau Plang constituency uba Eugeneson Lyngdoh ula Aiti no ya Ïing kaba ula pensiona ya ki Kurim hapo kasnong maureng ya kaba ula penlut hi na pelala jong bat lala ban pende bat ban sna ya kani Ïing tang artayo ya kini ki Kurim latip kertengkum kakong pensuk lang so lang bat uba no vensan walang nakadeng jongki kila ai kublay ya uni MLA ubadan shisha ya kata kamensiam ban yarap ibaduk basuk ki badan kam shisha ya kajing yaram marsan pli bat Aiti ya kani Ïing da MLA ki Kurim kila jau Ummat da kajing kemen kila ai kublay kit boker ruang ru ya uba Eugeneson Lyngdoh ba unang la ban trei ba shu na kabanta kipat ba Kamau Plang constituency Cukua wan itu kendit cipang ka kai guma pelong ye ba Eugene ba pecnai ni Ïing. Kadang gue kesngai bang amut pelech melim. Te kapang nang ya ente ngi kedu iba an yang ni. Yang nga ba syap le se nyepit ni Ïing kendit. Te ngah kaki ngo nga sawan gue kesngai iba an ni sya. Te akhir na kadi wat pet. Kalau pet ni Ïing te kala jan ngah Dawan kali air kamu season kali air kekalangan. Ngapit dengan ngamnang ban sim ban ong nom tengah pun ya MLA. Yung nga ba to nyawat pet na syai. Tela syai nyawat pet bi ba Eugene nang nyawat pet. But hang ta la rai no ba ong ma. Sinano ya kan Ïing. Tengah cukua ban cu ya tu ipai kendit hak cingide conga bat ki MLA ki bala lej no mo abang gile ban kerpat ban ya perslo kum ye kini ki cingja kum kini ki kep ki ba idon kam ban le bun ke slong tak kular ki kut tang kular tong sai le hare ka cing smo sarong jong yi ban yo ne MLA ba mata kalong ba ulong syau briu badap ka mesim ka ba isnay yek beduk kum tay kong yang banle no era ni Ïing te ngiru kum nga ba pentre ni Ïing lai pentre kaki na ba yo la bawan kal air ka slap kalai pedap ipor bolingkot akan ni ka pertai momenta ni lam dong ba bro ni be mo ya kaspa pertai ni klet no ya jing tip bril tip lay te kumbai la batai ba syap manesh pangka jingyat nanti pangipoi banwan banpet ya kani Ïing tingpa kini kinong mi kipat ki jong na kani kathan ngam so hun kamen sem bani I ba karkum sa ke jongki te kumbangi I hakini kisngi ki belayan wan upria bojor te kalong kaik ba kum ya kilong Ïing kilong sem pidon hakajing kerdo kalong basungsi te kaik bas tunat ba ngi kum kakenhon ni kloy ban perkhat lam ngamataki bay kaba sutunat kalong ba kumbang ngila ekran ba sya bang ngila ngikuan pendep ikan Ïing apo art yo la namla kajing keling ibu syai kata ba hadien bangila ila kit kle iba syam ban petrai yang ba nyela ba te ngim jumla poi perkat bangin yo menta asni banyo banyawan play kalat kalanti ibaret ba ikong bikin yerong Ïing nam ta asni la phone menen nga ba nya adap ke Ïing inyo nyerung no ang adap sa abang panginya rung no hadin usnem ba mai ay mila adap kalong ka ay ka komen ka basutanat bat ngi kum kibreo kumba kila hikai Ïing asem bangi di bandan ka jiso na mataki way ki badan na kijing